attachment je leiba haiteradi mana full thaba tawgani swing full swing da tawgani hay kanda icha tawbo ya roi da pot khra dum lei ha ko asi chu akhoi manipur da di lei da banate public ki voice mayam ya don da thorok pa kanda lang na tawra ka madu ya de ba kanda ban thana tawra blockade tawra pa kanda government to kari forward tawbo ngamoi haijari ba aduna aina pamjabadi anova step se lokhat pa kanda stakeholders sing loina ka honinge leaders sing sales home mayam ka honinge social worker aduga khara khoi social activist mayam lepa ki dama khalaga chonglaga chatpa mi khara le masi mayam kauraga phare akhoi leiriba phifam si kamaina tawsira kamaina control tawsira aduga reach out se kamaina tawsira jina kukina maduna madana nungai da pen da baduna kamaina akhoi convey tawsira hoji leiriba fulfill oidari besina kamaina akhoi ohensira aduga naga ichinaw singsina kamaina message pisira Maitei sinju Maitei within society the problem le habi yade. So many problem divisions among the Maitei. Sidi dam mayam na khangbane. Dodi chinaw Maitei sing su kamai na message piraga akhoi lahan sira support ta honsira. Kuki gi wifi gi thado gi mayam le riba singsu haibagi madu se so singi platform da lakradi punamak mana tawning bo poto. Government na dun panthoning bo pot message pini bo poto mana loina chalaga piba tawbadi ngamoy haba adubu madu idea ma da khoi yanaraga phajana support tawna khradi leriba CSO gi level da akhoi gi stakeholder gi level da akhoi gi social activist gi level da ko akhoi gi mayam sina reach out tawbu kanda di madu gi plus to ma gi leadership gi plus ni haba plus government gi plus ni haba ko point ni haba asigumba method ama akhoi tawhoninge manipur de tawdriba aduna akhoi pass in the past Congress matam da su matam hajopi kaino da su hoi CSO ka link phajana leira su incomplete way loina mak madugi full support over ngamda ba akhoi ge CSO ka yana da ba stakeholders singa opposite chat pa akhoi da mamang da issue mayam thokre ba ko aduna su crisis adum oi ha huji akhoi lae elected kanosi government se mu return tora kan se da huji phawuda mayam ne expect mayam tawi challenges mayam am su lai aduga maruina popular government halo oina mayam na voice yam raise taw kip se kari gino hai kan da khoi gi lamtam se da huji pollution bangam da lai batang du lai ta ba si gi lambi da changchilak na ba mayam khare hen nak achapina si mayam khonjal se tara kan da masi aduda lak se bi ge du apam du loina na lak adu huji ki lae adu huji phawuda lai diba development gi work mayam am kai ma ko jan su pan bi khre mai lokhalak pa khlai de adu punno overall in haiter ozagi mota huji phawuda lai ba performances of kemchan government je kam commendable wai kari ofum tham bini goje huji se koina khra matam khra kitang pangal piraga ko koina yeng ba observe to ba ma di changi maram di koi government anobody lakre chan adubu problem se huji minister cabinet singse fajana expand tawraga ko mai mathau se tawdri benina akhoina masida haiba se khra luba leiba aduna yam thuna expand tawraga cabinet se loina tawraga hapchalaga mai portfolio singse fajana ma piraga ko mai mathau du chathaba tawradi hena khoigi anobu cm gi tamakta pangal su oigani je sum khanbada masai yamna kaino oiba ma tawrasu khoigi taibami gi khoigi wings haibitare masa singse uchek oirasu ko yawtaba u na ma iho na ma dum leyeba ma cm gi di oire power di paira adrusu magi portfolio bhajana ye laga magi cabinet khoigi tarani thoi lebase bhajana leiraga magi home na kana finance na kana adugi na pakana ko mathau du tawra kanda hena pangal oigani haibagi aidi thamjaninge aduna madugi phifam stage to laktari benena adugi matang phabudu laktari benena hujiksi khara arubadi dumle adubu magi best level da government ama anoba lakrabnena SSM mo oina hujik phabudi chengdana chongdana kana adum tawdana di leiri ko madu leiri aduga phai manipur se mayamna khangbasini ilai laina hujik tackle tawbaki phifam di leite yamna luwe adu luwe habisi amarom da lae adu nang sai phajana expand tawraga mapung phana government amagi mathau du chala hojik si mohoi manga khaktani wasalori se natra topo lawdri the portfolio su yenadri mai mathau phajana tawdri benena madugi potu da khara aruba khara le adu lei khraga adu maina phajana
मागी कहीं तो सिंफम तो सिल्लग तौर कांददी अगर सूम खनबदा हुजी चतन तौना मयाम से अयाब स्टेशन खरा फजन स्टेशन तौरगा अखोगी पॉलिसी प्लान मयाम येकदब तौगदब खरा ले पेपर वर्क से दुम ले अखोइना हुजी सूम चतपा तौब खोतन मयाम दी उएगो वारमगनी मसदुबु अखोइना पामबसिदी हुजी की प्रॉब्लम से फजन ऑफिस द फमलगा पॉलिसी अमा प्लान अमा याकपा अदुगा मागी मथाउ से तहनबको अदुमाइना आइगी कइनो सिचुएशन ददि तुमाइना तहनिंगे अदु ओइरदि हेना पांगल लेगनी अदु हुजिकी फिफम सि सुमाइना कुइना चखरदि सिसु मयाम की कंप्लेन दे दुम लाकनी लावे हैना हाइबदि यादे हुजिसे अखोइ से कइनोमा ओइना अखोइना खनबदा अखोइ सिसु nganingba aduga debate tawningba aduga khangningbagi mong mayam leirakhreaba maramdi government form tawbase numi khrani oire natra adubu hojik sumaina dum leira libasida mi mayam da chamanaba amadi leiaba hojik kaino works ki hairase home ki hairase ko atopa problem ki hairase kana da approach tawgani pr budi lothokre haire loina makse sem da koina haibe yaba natte mi mayam na sem da unage haidana khotana chakhradi mai thaba tawpham su mul leiraroi आईडी मेसेज द कंग्रेचुलेशन पी को व्हाट्सएप द पी अखोई पेपर ओइना थादोय पर्सनली उनगे कांदा अखोई खरा चिनबदो येंगलगा अदो मयाम उनर थागत तवदो अदुगिदि नुंसिबगिदि उतप वाने हबा बट होजि अखोइना मणिपुर से सुम नॉर्मसी द लेरदि फबा मै चागलग ले मै मुथके न चंगमने हबा मै हाना मुथबगी थबा मा हाना पांथोप दरकार लेबा अन्ना मधु तवे मधु उरे चले उनरे अदु तवरे न मयाम अदुगे पोतु मधु न आईडी हना फोकस तो हनिंग दे को एम्फसाइज तो हनिंग दे मधु दि को अदुबो होय नुंसिबगे मयाम उना न तौनिरिंगबा ओइरामगनी अदुबो होजे सेम गे ओइनासु होजे आइना सुम खनबदा यामना लुएबा मसाइ डिपार्टमेंटल मयाम येंगलगा तरानी थोय कैबिनेट से लेख्रदि वर्क्स किने हॉर्टिकल्चर किने साइंस किने पीएचईडी किने को water resource ki ne example maya home ki ne na laikhradi adu ada leirsu ma na madu refer to bu yai ba hojik sidi kana da wakat ka dabno mangon da loina wakat pa kanda madu ki loading du pu ba ngam dra ngam loi dra haiba gi pocha chu dum lei ba adu ma na loina chu haiba su ya ro ba adu mai gi kaino se thamkhradi hena magi performance da ko magi thabak to thok pa kanda sigi anoba government sigi anoba gi leadership se da hena मचु थोकनी फजगनी हाइबदो अखोय हाना मदु खंबा मचंगे अदुना हुजि आइना हनसो हाइबो कुम तवे मसि से आइना हाइदिसिनी हुजिकसि नाउना गवर्नमेंट हापलगा नाउना लीडरशिप पुरगा चंगलपनेना अखोयना मसिगी मरमदा नैनागदबसे खरा रुब यामसु लैरियबो अदुना मागी परफॉर्मेंस हाइरसु ये पेरा तु याउद्रेबा मासु फजन यूनिफॉर्म तो सेलगा लान चथरब नत्रियबा सम अदुगी पोत लैबनेना होजे अखोइना मासे ngang हाइबसे खरादी लुवे तौदबो अखोइना तौहनिंगबा थबक्ति करिनो हाइरगा अखोइदि सजेशन द ओइना पिनिंगे को होजेसे अदुगी आदागी मयाम हाइनिंगबा मयाम लेरसु होजेकी लेबाकी इशू की इंटरेस्ट द खलगा अखोइ हाइनिंगदरे को अमना सोइबा मयाम लेरसु अदुबो अखोइ तुंगी खलगा फ्यूचर सेम द बया दबनेना लेबाक से अमतंगदी कनसे लेबाक से अमतंगदी सेम से हाइबकी वाखलोम द लोइना मक्से प्रजा मयामनसु लीडर मयामनसु अदुरोम द चंगहनबसे चंगबसे अखोइदि पामे अदुबो अइना सुम येंगबदा बीजेपी की विथिन द एमएलए मनुंग द सुम मखोइगी प्रॉब्लम मचा डिस्प्यूट लेनबा कुमना उइको अदो वैरदी मरमदि यामना सुमाइना फरे माना तौबसे आइसु सपोर्ट तौगनी अदु तौगनी ना मयामना थोगलगा चंगनिंगदबा कुमना को होजिक आइसे मंत्री फंगदरा फंगलोइदरा फंगनी फंगोय हाइबगी काइनोमा ड्रामा से तौनरियबा होरे फंगदबे सिंगसिना करी अमु खोंगलकदरा अखोइदि मंत्री फंगदरदे ते खोंगनबा मा यावेबा फंगलगना अदम चतनबगो असिगी पोचे लेहनिंगदे नंबर 1 दा लेबाक की तमक कनसे हाइरदे मंत्री ओइबे या ओइदबे या मंत्री फंगबा या फंगदबे या मंत्री ओइबदुन लेबाक सेवा तौगनी हाइबा लेते आई वाखंद को रोंगे बिजे काइनोसु लेबिरी बोलमकसे मयाम की सेवा तौगनी हेना मयाम लेते ओइना लाखरबनी मंत्री ओइबे या ओइदबे या मयाम सेना अमत ओइना चपदु पामे अदगा मंत्री ओइरिबदुगा मागा फजन रिलेशनशिप दु लेरगा आइडिया दु पुथोरगा थब तौबे या होजे अखोय कैसु नतरसु अखोयसु लेपाकी लाउरगा लाक्तना सेवा तौरिसिदी होजे अखोयनसु कंट्रीब्यूट मयाम तौरिसिदी रिपोर्शन मयाम तौखरेना तौदे हाइबे यादे
even sigi kaino manungda akhoi mayam tawri sidiko adumaina amaga ama adumaina tawnaba ama change aduga aina new chief minister da mana hena su khangani aduga topa mayam su akhoina pambadi hujikse phajana office da phamle hairaga policy plan kamaina yadaba mi su yahansige ko aduga kari aisira no aitaba mi to su kamai no ahansige pen da ba mi su kamai pen hanse haibagi policy ama akhoi semba mathau ma tare aduga masai stakeholder singse aduga sesol leader singse ka kauraga phajana lairiba issue se pura completely normal si laraga makhacha thaba full swing magi leadership to so phajana thina thaba tawba yaningai party ki su government ki su ko madu ki police ama akhoi puthop change latadar tarate hore attach sesol singa jo amu relationship se phajaba hitaba public sing aduga stakeholder sing so attachment je leiba haitaradi mana full thaba tawgani swing full swing da tawgani hay kanda ichen tawbo ya roi da pot khra dum lei ko asi chu akhoi manipur da di leita banate public ki voice mayam ya don thorok pa kanda lang na tawraka madu ya de ab kanda ban dhana tawra blockade tawra pa kanda government to karisu forward tawbung ngam haijari ba aduna aina pamjabadi anova step se lokhat pa kanda stakeholder sing loina kahoninge leader sing sales home mayam kahoninge social worker aduga khara akhoi social activist mayam lepa ki dama khallaga chonglaga chatpa mi khara le masi mayam kauraga phare akhoi leiriba phifam si kamaina tawsira kamaina control tawsira aduga reach out se kamaina tawsira jina kukina maduna madana nungai da penda baduna kamaina akhoi convey tawsira hoji leiriba fulfill oidari besina kamaina akhoi ohenchira aduga naga ichinaw singchina kamaina message pisira maitei singju maitei within society the problem leite habe yade so many problem divisions among the maitei sidi adum mayam na khangbane dodi ichinaw maitei singdu su kamaina message piraga akhoi lahansira support tawnsira kuki gi wifi gi thadogi mayam leiriba singju haibegi madu se so singi platform da lakhradi punamak mana tawningba poto government aduna panthoninba pot message piningba poto mana loina chalaga piba tawbadi ngamo haba adubu madu idea ma da khoi yanaraga phajana support tawna khradi leriba CSO ki level da akhoi ki stakeholder ki level da akhoi ki social activist ki level da ko akhoi ki mayam sina reach out tawba kanda di madu ki plus to magi leadership ki plus ni haba plus government ki plus ni haba ko point ni haba asigumba method ama akhoi tawhoninge manipur itaw tawdriba aduna akhoi pass in the past Congress matam da su matam hajo kaino da su hoi CSO ka link phajana leira su incomplete way loina mak madugi full support over ngamna ba akhoi ge CSO ka yana da ba stakeholders singa opposite chat ba akhoi da mamang da issue mayam thokre ba ko aduna su crisis adum oi halle ba ado hojik su mayam se yengdana leiba se government do full form tawraga chathadri ba aduna CSO singja aina dum yengba kanda tumina dum leiri ba ko ado hayeng full form tawra kanda de madu mayam issue se thorak da baso dum uye ba ko aina ubada aduna aidi first akhoi gi anova CM se na khontang lokha ning ba se magi kaino se da phajana magi kaino se da tana ba ya ba mi mayam do kauraga tanaraga ko sai gi common issue ma platform ma ba tar common minimum program or akhoi gi inclusive oiba policy amada diagram do sumaina tawse ko haina tawraga madu da akhoi homework tawba natana khoi gi swai do hoi party gi ni ada gi ni kendra gi ni ada gi ni haina yam important oina lawraga magi district tongala su ngai party gi ni ai gi friend ni ai gi mana adurom da chattaba government haiba city yena ramban noi ram da bayai ko ichan party amagi section amagi government nate leadership ama hai sem ama oi bai se marum mapan imung gi sem nate mase khanga da bani akhoi gi mi sing ma se khara kau khiba okay sir adum mai khara le ba ko aduna madu hana aidi madu gi plan do hapta bi raga yakpi rade lasting oi gini ai gi site thamjan okay sir yam phasan thamiro jana huji government che form do complete oidri hauzik lei se akhoi gi council of minister taret wali ni trying to se de manga de leire chief minister masa yaura kanda si se kana da pi duino adu kana na kari portfolio pai duino ni gen thora ka du se kemta khang bangam di tambangam di duga hauzik ojana su thambire leiri ba akhoi gi kano si tarai ne hekta tackle to ya bi phibam de leiti maram ni samam na ba myamam leire
कई नो हाई कान हुजिक से इवन दो कोई डेवलपमेंट की वा अफबा पीस की कई पुरक नब खोंथांग लम तोंगान तोंग चंगसिले अदुगा यामना मक्सु हुजिक मरु ओइसे कई नो कान हुजिक से मई चाइबसे मसी मैसे मसी मुथत पसने बहान दरकार ओइसे सिसु प्रायोरिटी से पोसिम सु लेरे अदुना हुजिक से परफॉर्मेंस सी अनोबा कोई घेमचान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सी मतम सुयाम टेली मपुंग सु फादरी अदुबु मसी से थुना हौहन्नबैदमक्ता मसी होटनबैदमक्ता मरुने कैबिनेट एक्सपांशन से तौदना खोतना स्वाइसै दे क्यामतुना चंगसिनबैगी मथौ ताबमदि कुइरे अदुगा दरकार दुमदि लेरे हाइतारे हुजिक मसी अथुगा मतमदा हौबा अदुना स्वाइगी मतमदा गवर्नमेंट से मपुंग फाहदना लेबा सिदने अखोइना हुजिक वहंग स्वाइदा मुंग लेदुइसे मपुंग फाद्रि बन्दना अदुना अथुदा मसी फाबा कैदोबगी मयाम मतम सुम लौरिबन हाइबसिमसु स्टेजेस ते वहंग अम लेरे हाइतारे अदुना अमु ओजानसु पनबी बीजेपी की मनुंगदा अखोइना वेरी अनफॉर्चुनेट हाइतारे फमुनबगी मनुंगा डिविजिव ओइबगी सिगी पोट माथाइनदगी लिसांगसिनदगी अखोइना ममी तार लाकपसिमा मसिसु यामना अखोइगी लाइबक थिबनि हाइबदा हाइमन थोइन थमगे अदु हुजिक स्टिल एग्जिस्ट तौबो ओइतारगदी स्वाइ मतंगदा अजोबो क्वेश्चन अम ओइदुनि मरमदि पीपल मयाम सिंगिना पॉपुलर गवर्नमेंट लाओ वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद द पीआर गवर्नमेंट हाइसे करिगिदमक्तुन इरांग के लोसिनबा मैसि मुथतनबा अखोइगी यामना पॉजिटिवली चंगसिन हाइबेदु वखलोंदुदा मयामना वॉइस रेस तौबनि याम नुंगाइजे ओजा प्रायोरिटी से ओजा मै चाइबजे हाना मुथतकदबनि हाइबगी वाफम सिना लेरे अदुगा मसिसिगी खोंथांगदा अखोइना लौखंड की लाइव अनोब गवर्नमेंट सेंटर ना चीफ मिनिस्टर खले मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर महंगा मंगा लेरे काउंसिल मिनिस्टर से कोई तरेट वालहौरी करम पोर्टफोलियो सिंजे कनादा करम एरिया फोकस तौर कना करी खनरग पीरकदनो हाइबगी पोची कयाम गन्ना अमसुंग थेंग हाइबसे कोइना हाइब ngamje अथुगदे सेमाने हाइबगी माइकैदी फोंदोक लेरे अदु होरगसु कोई चप चाबदम खंग ngamdabagi पुथुरप याय नत्रगा कोई थेंग पैसी पोसिम लेरे दुगा हौजिक मई से मुथतना बहोनरक मतम सेदा मई से मुथतना बहोनब मतम से चंगिबा लौखकदब खोंथांगसिंग चंगिबा मचाकसिंग इसेंसिंग मसिसे करमाइन लौखलकनि हाइबने चिंबगी चाबा मेपतुमा लेरकांदा यामनो विद द क्लियर विजन अदुगा कंफ्यूजन अमत लेदना लीडर सिंगुना चंगसिलकान तंगाई फदबसिंग इफ नेसेसरी स्टेक होल्डर सिंग सीएस वसिंग अदु इन्वॉल्व तो होनबा फेवरेबल प्लेटफॉर्म अमा अखोई अदु प्रोवाइड तौबा स्वाइ मतंग सुदुमकी चंगदबै पोट म्याम अमसु लेरे दुना सिगी मतंग सने अखोइना लाक्त्रिबसे कदाई फावबा सिदा मिटिंग थंगा थमकांदा मई से मुथनबगी खोंथांग से कदाई फावबा चंगसिली हाबगी पोसिने अचौबो वहंग अमा लाइसे दुना मरक सेदा हुजि अखोइना लमसन बलाक अनि सुबै राउंड खिता खतंग फोकस पीरा कान ओजाई लाक्सनिंग बसे कोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फिम फम मोइना हाखरबा कोई निमचा की बियन की कोई कनोदसु मागी स्टेटमेंट करा हाइतारे अन हुजिक से मकोइना द रीजन व्हाई माना फॉर्मेशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन इंक्लूड तौबसे पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा खकिनी हेबा वाफम अमा खक पबली अदुना मसी याउददि यादमदना महकसी याउबनी हेबे पोटसेम ले स्टेज दा कोई मिक्स सिग्नल मयाम अम पीरि हाइतारे स्टेज करी करम हाइन मसी इंटरप्रेट तौबा याय हाइबगी पोट मयाम अम ले अदुना हिंट मयाम अम पीरि अदुना करम बसिगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन से मसी कर व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सॉल्यूशन इज इट अदुगा inclusive oiba akoi gi handaki sema iba akoi gi power sharing hai tare sigi pot se loina ma ki mot se logade pot am kak lei bandana masida kana gi safety amasung kana gi kanu da hena masi emphasis pi ba amasung meeting se karmain tham changsil lakade gi hai matam da sigi pollution political solution se karino center amasung state amasida kamain tackle tawrakani duga laiba no ba government sina masi kamain deal tawre ha ba gi swai yam chawba नहीं निंगाई एरिया खक्ति लेगरे हाइतारे अदो अखोइ नकल अमन डेवलपमेंट वाक मैम पाइखलगसु आइसी तौगनी हाइरग सुमाइन तौरगसु चंगसिलक मतमदि स्वाइदसु अचौबा अखोइगी स्टम्बलिंग स्टॉक कनो हाइगे द ब्लॉक हाइगे अमदि दुम लेदोरि हाइतारे सिदैस करमाइन डील तौगनी हाइबसु अचौ वहंग मोइदे ओजा स्वाइद कमाइन थंबिनी चन हौचिकी गवर्नमेंट दि सेम खरे को चीफ मिनिस्टर सु लेरे डिप्यूटी लेरे अमा लेरे दुगा अखोइ मणिपुर दा लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट इरा मयाम से पूरा फखरे है नतरी है फखरे है यारोये अदोदी अखोइना हाइजिनब तागनी अदोना मई चाकपसे मुथप लोइद्रिये इसिंग चाइबा मुथतपसे कंप्लीट तरका लेरिये गवर्नमेंट बुदी सेम खरेबा अनोब चीफ मिनिस्टर दि लाखरेबा को डिप्यूटी सु लेखरे लेरे है न हजि नॉर्मसी लाखरे है बिदि शाय यारोय दायक लाइबक थीदना लितांदा मु हौखरे को सिनसु अनोब गवर्नमेंट दा याम अचौबा हेडेट समदि पीएबा पीदे है यादे को सिदा मतम मखोइगी कइनो अदुगा होजि मैते कंपोपी द फ्री द चप याद्रिबा यस कंपोपी द चुराचांबु द चप याद्रिबा नत्रा चुराचांबु मिसु हाइबवाने इम्फाल द फ्री द लाप याद्रिबा नत्रा अदु एरदे होजि अखोइ जे मै चाकपसे मुथखरे हाइबे याबदि याखिरो हेबा अदुगी पोतु द लेबनेना होजि अनोब गवर्नमेंट लापसे फरे अनोब लीडरशिप लापदु फरे अदो हाना मसे कंप्लीट को
mai je chakta ningai gi pura muthat kre haibagi kainoma hana madu the focus to honingi ba prajana pambadu adu tawkhre ada tawkhre development haibadu na nate ba madu tawrasu hore mai je muthapal leida mai khutse chara leida lar de madu kana de haibani da aduna first focus tawgada base aigi priority di hana kamaina mai muthakpa haibase adugi ngasai madugi mechanism de ina khra pi khrena aduga nangi hairi ba topa adu laptringe da aduga hoi di buddhi sem adu da hoji akoina haira de ai haining de maram de kainoma peace ki process ama tawbne na akoina haira su madu promote tawbukum na heta logani na achumba su haining de yam pharas nu government anoba lakpa sida leadership na anoba sida manipur sida anoba purakpa hongbo oirasnu haiba je akoi mayam pambani adubu hoje akoina haiba sida party ki mi singna natra leader oire government na singde akoida nungai ramoi gawari buko hairaga adubu adu ada tawe habjina na haibado ai mamindi palaroi checksing badi phai yam checksing ba madi yawe ko maramdi hoje akhoi state ta akhoi ki mi sing da bitrai torok pase kana kana no je akhoi loina khangkhrabani aduna yamna checksing na tackle tawdaba taradi ko madu akhoi gi tamak ta amang ba soibo asonba oigani adugi marakta ai ngasai oja choba na dikra pan gre ai adu kita ai ki side opinion dum pi gi ko counter tawbadi nate mana de hoi magi khangjabadu haibani aina somo haijage hoje ki akhoi gi sida differences amal le maite ki society ga akhoi gi society gi kitang channa long kana long se thermal ne oibe ra culture na oibra ko akhoi the differences amadi le ko masidi ai hainingi aduna masai ki maite ki society da channa badu madu tawbadu aingon da su madu taw haibadi yaroi ko aina chanari badu ma bu su tawro habadi du yaroi ba aduna masai ki potu hoje maite da di asigi issue thok la so amaga ama yana da ba party ama huna ba mayam se le ya ba hoi political party di to political party li oina di to biyo aina be di issue du lakpa kanda di conflict si di party gi di na tena common issue da di mabu nungai ram da ba ya loina ma common issue da di pu sama to ba pun na chamina ba ma di changena natra di kamai na lan thena kamai le ba kan gani le ba di kan se na lo ba ado ma yauro de ai yauro ma yauro de ai yade amana ma apamba launaraga maite mesen khana lairade leba kangadro adu di oidaba potne adu da haini adu na akhoina oji haibadu da you turn lawe adu lawe habadu khra no bo oiramani adu ai gi oina de adu ai di yade habati hoji ai di nagani tangkhulni ai di imphal da kendra su leite ai gi vote kendra hairaga ai gi di toan bane ko ai di naga ma oina manipur da oina akhoi manipur punna kamaina tawsira common issue da ese manipuri ese indigenous moina ngangani ba ai di bisorji da su tinagani sena haibada oja biren da su tinagani oja khemjang su tin loina khoi di tina kari gi tama ai di party da di yaw de ba I'm not the BJP party ai di adu di gi pun ba su laite but manipur gi issue ge matam da di loina mak tu akhoi smaina phagani haibadu akhoi di tana ba tai ba madu tana ba convince to ba ma chang he ba hoje the minister sem anova khemjang se da akhoi gi ideology pambado convince to ba da ma ga ai chamina ba ma ga ai phamina ba lakani ba adu matam da ma sem da support to re ma khemjang gi mi ne na ai bu lana loro di ya ro ba sem bisorji da su role to an na lori handa gi conflict thopa da sem na haige maite gi marak da khara na yamna extreme oi ba ko yamna fanatic oi ba maite leita ba nati khara di oi de adu loina ma akhoi di tinadaba yade manipuri ni aduga aidi maitai nate do animak ta phaningai aduna masai xm da su akhoi na ai adu di lale akhoi de si pame haina convince tawrubu kanda akhoi sibu magi mi oina heta loba bisorji da bisorji tinagun heta hai moi mane na sen ai on da hai no amuko da tinaraga atopo maming paning da organization man asna ma bu chamina re heta hai si maitai ki society da laikale ko warabu yade that to be very friend asiti chokhaloi aya kokomi da tinare oja thobo da tinare seso topa na go I don't know who is athopo who is kokomi but as a friend as a naga brothers as a manipuri ma waina I did chamina gni aduna mayam matam da su brinda kai no tawring da I did full brinda gi da dum chalen ai ngon da dum matam da topa mayam na mo haichi
Brinda hoji magi matam khara pot tu lepa ki akhoi tin de pun de wan sen ai de Brinda na dar ki ado da ngam ba kan da ai full support tawe ai de mai tam chal le ko meeting pul ai jing de ko invite taw ba se ai ne I'm the one who invited her to at my place for resource person akhoi matam ya dun hojik su akhoi de adu da chakani adu hanthak ki lak ba si de ai ne haining ba di magi mai te gi adu ki soiba ai gi naga gi soiba mayam le ram ba yai Manipur da group amana di lan tawre na adu di very clear natra BJP or so akhoi na khanda ba de party mo or so separate administration PWD ya separate administration haina lan tawro pa ne ba madu gi lan du de common oina akhoi BJP Congress madu gi mada gi haiba gi wa le ro he ba ya de haiba tar de thena ba ta bani ni adu na ne among the maites the division yam lebegi moina khudong jaba se fajan na lowe ba ichan adudi ai nungsibagi haibane ba khoina khange ba handak ki se fajan na maite mayam na lekhalam ba manaram ba ai na je lan tawse ba te go sister mata leblam ba ko aphabagi oire su phata or su sine haima maite mayam na lepang ngam ba taradi sumaina tholoi irang se si yaw na yawro ye ai se na haike yawro ye matam chana akoina phajin ba yaba control su lei adubu ichi no maite ki society da aidi maite yam tinare naga sing aibu pro maite ni ga su haibi kai de ko khang da begini aina haibadi naga sing su ai huji manipur state da leibani ai manipur majani aduna adu da tawgunu ai manipur itama phaninga aidi ngangani aidi manipur gi phaninga itama lepkani haibane ba adu da kai ba leibro na so da khoina ba manipur gi ngam ka naga sing su ai ngon da am fitment pro maite na do ir so da bo maite gi leader is po da tinabu kanda ma bu chaminare ma bu tominare adu ba akhoi da di leibe ai ga di ma do as naga mo oina ko ai di adu ba de akhoi da di lohoning de haibe se ai dum lawe haibe su na te ko kana gum ba na adu na hoji ki issue si da ichan matam su ta tawre aina haining ba di khoi gi manipur se kan se hairade Iran se kokhan se haiba tarade common issue de akhoi mayam changna asinda hoje ke oja khemja lakhre mana khwadi ge si phagni haiba mayam tanara ga decision low bo step lokhat pad kan de akhoi mayam na madu support topi ba ma chang haibani da aina sum yekta na leirade yaro ya ba madu potu da chaninge haibani akhoi na anoba ini irrespective of akhoi parties natraga akhoi kano lak matam da akhoi puna sawat mina se du ga mapung phan na be damakta du poto pangthok na bagi lambi dur jangkhim ni se ba form le du go za akhoi ozana so yam thambi ke pune section na zat ka da ba ama sung ya matangai fa da ba yam crucial ba tangkak mayam am de le ba form se le du na masidai sta manung da akhoi gi party masel gi jayet na ba ya na da ba yawi na taga yaw de ba form sim ju question oi de du ga masida chaung na pale se after the formation of this new government Kemjan government matung da very unfortunate incident akhoi litan incident leiki masidai sta handai chu akhoi na hongda haina daga lak ba haitari involvement of Assam Rifle lai tare masi se kari ginab atobo hangam hange akhoi khunja sing na su yamna pen da ba akhoi yum thadok pide du ka akhoi chang matam da akhoi tali se kai gi noisa gi yum da akhoi gi on place da hai ba gam nungai ta ba pot ama khak su lai hai tare aduna ai tang oza sanglo ja sai matang gi da akhoi involvement of Assam Rifle hai tare in every ngasai gi sumba crucial kan wasing gi da kamain thambi jing biu da Assam Rifle ki se adune se su government se pajana form tawrade ai thobatum sukhai na ngang ni nge ko do hoji government se form tawdari bene na pajana tawrasu chalai da pa ki se da khoi na wangang thok da ba se panba ma khai yaw re ising na nga na wangang ni se panba kum da ko ma se against oina chakada ba gi sense logic se tonga na chakada ba su khra le ba adu gi ai ngasai su hai bu ai su bre am phar ye ba chik se ko adu bo hayeng adu bo khoi ti amana oja chawbana aduga ichana aphaba ma tawrade ID support tawgani aphaba tawba makhai dudi ai party khairo haibani okay sir aduna hoje yes Assam Rifle se not only Naga or Assam Rifle ki Manipur da moina khara access tawba aggressive oibasidi ngasi di khakta date chahi yam na kuira khre madu ai khoina kamaina tackle taw kamaina lothok sira kamain tawsra haibangam dadana leirak padagi akhoi mayam mamang the fake encounter mayam su leikhre adubo Assam Rifle ki aggressive oiba Central Security Forces oiba haibasidi akhoi masidi kamai haigni city center ki kaino ki lapses ko soiba haiba tare anu huchik tawriba mayam se Assam Rifle na openly akhoi ki conflict manung da
कंपू खरा सेक्शन खरा बुदी प्रोटेक्शन फजन पीबा Yes. कंपू खरा बुदी सेक्शन खरा बुदी कोइतान तानबा सेसु ओपन ने दुम लेरे रीजन नि लितान द थोकबा हाइबा मतम दा होचिकसु लितान से अखोई की तांखुल सिंगी मई चाखरे हाइबा सिंगसिदी मयाम से मखथक द होंकलग रिलीफ द लयबा अदुगा मसाइगे कुकी सिंग लेरिबा मफम ददि असम राइफल न प्रोटेक्ट तौरगा मफम मक तदुम लेहलियबा खुंदु दको सेगुंबा डिफरेंसेस खरा ले अदुना मदुदी अखोई से द कन्ना हाइरा ngang लसु यारो अखोई थबो ओइना तौरगा अदुबु गवर्नमेंट अनोबा म लाकपा चीफ मिनिस्टर अखोई के ओजा खेमचान सिना फजन मसे फाप ताबिरगा माना मसाइगे अखोई के हुचिक से अइना खोइदि लुबसे security advisor से लोथोख्रबा अखोई खंगद्री ऑफिसर ओइनादि उदरी लोथोख्रे हाइबगी को अदु गवर्नमेंट लाख्रबने न लोथोख्रबा हाइबगी assumption दुम लै करिंग लोथोख्रबा तारदि यूनिफाइड कमांड से चीफ मिनिस्टर न ओइबनेना असम राइफल से फजन इंस्ट्रक्शन नाम पीरगा पार्टीशन लेतबा न्यूट्रल दको फजन मेंटेन तौबा असम राइफल द डिसिप्लिन अमा मेंटेन तौहनबा असम राइफल द अमा कोचिंग हाइबा तारे फजन पारा फजन क्लास अमा लौरगा खंगनबदि मथौ ताय नत्रदि असम राइफल दसु मरम ओइरगा गवर्नमेंट से दा ग्रेड हेना चहलेबा गवर्नमेंट नदि मानदि अफब तौनिंगनी और असम राइफल ना सोंद का हेनबा मद थब तौरदि मदुगी इफेक्ट दि मंगोन द शोक तौरिबनी अदो होजि असम राइफल की एग्रेसिव ओइबा एक्सेस ओइबसिदि पार्टीशन ओइबसिदि फजन मयामना उरे अदना ngasai openly moiga chaminaba moiga adom moigi tamakta kaino tawbasidi akhoi di ure aduk akhoi gi mina volunteer khra nomai paiba dadi koitan tan ba ko hojisa done tangkhul gi women force nupi mayam tholaga ahing the duty tan leiri kari gi tamak mayam se changlaga ngasai ge se da litan se da focus tawbagi adu di whereas tangkhul gi victim sing maite victim si dadi kari gi moi thau sade adu same naga gi ichina cookie tangkhul ichina volunteer sing da phage haina tawbukumna the same thing cookie volunteer su tawna cookie gi volunteers di free handed free openly dum chahalle aduga akhoi gi mi sing budi moina adu madu di oja khemchan na BJP na insan badi nate na adu gi area da as chief minister moina phajana yengsan haninge madu yengsan daradi madu na maram oiraga mangonda impact lagadab le je ai jman haini thank you so much swagi matang sima yam phajana yengsin haningi haibagi wafam dum leire assam rifle ki thengkhang kuding da hang khanda ki litan da su mayam na hangna gibje kari gi damak tun in the presence of ngasagi abandoned security forces mayam ma leina yum se tara kun manga am tara ma tha ban da 40 gi mata da jar tha gi da kari gi tawdam no haiba khunja singi yam na pen da boys ama ka koina mayam loi mak videos mayam viral zatana koina u ki bidogi government se sem back loi baga tholak padu da loin order ga achauba wahang su hangna ki dabana te haitare ana hojik su masi lairi aduna swai gi matang dini da lairi ba kemchan government chi masi akoi gi premature cabinet for expansion je loidri bani adu banna uri ba adu pot am kati oire adu masing phajana mapung phana ko effectively work ta hona bi damakta akoi puna maki support se dakar lai adu coordinate se dakar lai adu thabak ta hunsi haibagi ozagi wakhan ju phongdo pi da adi ba post sai da akoi gi yam so sensitive oiba adu gumba impending issues ni we are facing now aduna masida akoi gi security ga public ki liberties amasung security mayam siga karmaina gamena balance tawgani habi wahang sima achauba mane duga marak ta kogi center ke dugumba khut yauba center na chupli paiba haibasi wahang sima so duna maram moiraga sida lairiba mayam si control to bangam debi achauba wahang am suna haida duna laiba anauba gamen kemchan gamen chin lairiba irang solution na resolution da resolve to na bidamakta changsin duri bani necessary dialogue dakar oire aduga political solution dakar oire aduga table la aga na taga any tawduri bani aduga hujik lai marak sida akoina yam tawhaning bala akana law and order gi wahang da sula akanda public ki security sigan ta liberty siga ani se balance to bi matang gi da koina mu ho bagi matang am sudum ka ui hai tare adu swai wise da si da suna de major challenges me amam suni lak tori se la iba government state da mamang da jan me am thambi kre tawhaning ba pot me am aduga any constructive suggestion or practical suggestion in this regard security with akoigi kano siga akoigi civil gi liberties hai tare assam rifle jo wahang am lai ri ten tak na thambi usa government have se ichan lepaki state ki people mayam ki praja ki government ni praja na apam do government na madu chakada ba tothok ningai honaga da ba government gi praja ki peningai paningai madu ki pandam da government do na madugi decision madugi authority madugi power pairaga implement tawgadabani
public na pam da ba thabak to thum maduda magi aigi kana ninga haina leira tarade madu government good governance kauti aduna government do na advance da people na pam wishes people ki pulse khanglaga mayam do si oigani si togani haibadu mamang da tharaga thabak to thopa da people na follow tobdo aduda akhoi gi good governance ama leiya bako aduna hujik hairiba mayam do ina haibasini masita area sida check-in ba haitaradi hairiba Assam Rifle na aggressive oiba SS oiba mayam sina maram oiraga government da impact taweba maramdi security forces singkhrana Assam Rifle na ayambana akhoi Manipur gi praja gi apamba da tawdeba chatteba mayok akhoi mayok da thaba taweba adana moina partiality laikhradi madu ishwe yaroeba adu hujeki akhoi Manipur gi conflict che ngarang Supreme Court ki kaino oina lawyer judge na so khoi ki hairabani sigi center tells Supreme Court Manipur is calm despite Myanmar link concerns aina ko je aina Facebook kai kaino da thena yaba ado khoi ki Supreme Court yona akhoi ki Manipur ki issue se Burma gi kaino yawe habse leikrabane ba ado kanana masigi marakta yaholibuno Burma gi lalhobo sing like BDF KNF biga akhoi gi samna haliba masida yawliba puthok pusin tawriba se kanano aiba khoi identify ma tawbo change ba se ja joba na identify haiba ma haire ko masi kanana puthok pusin tawrige ba akhoi gi hujiki kamjong gi border da leiba mayam se BDF khangde KNF bi se puthok pusin se huji hairiba Assam Rifle sina ayamba tawe ba adu huji Assam Rifle si people sing praja mayam bu ngake di phasana ngakpa phayab Kuki da sungao, naga da sungao, maitai da sungao ba. Adom naga sing da di adom yaroi haiba do ka kuki ki khakta ngakta na leiradi. Adona maduki problem achauba khoi da le. Ado example ama pio haiba di maya mamang da paper da le kre. Sidi record na sidi government huji ka anoba chief minister lakpa ka mari leina de. Sidi mari leina de haiba means mamang ki ko issue se. Ado hujik mana madu phap taraga anoba adung mamang da thoki ba thodok mayam do thohon da ningai gi. akhoi thopo pamtabagi mana as a leader anauba moina paikhat pio haibo wane aina haijari se ko mangon da blame tawba nate aduna akhoi na example ama khabar da su mayam phong khrabane ukhru gi SP na Manipur gi conflict kalingai da ko ichi now hairi ba kuki gi militant singse ada chapa saraga kuki singi militant puraga drop tawbagi I am na chaw na blame tawkhiba ma ja chawba ningsan lamgani laikhibani amana cycle lomda chingchak thingba aduga hojik molham haibase hojiki morampurel mathakta itham tangkul hundung chapagi adugi on the way da molham haiba kuki khunam leyaba se to loin chakraso molham se hoje dum leireba nahan morampurel da kapthare itham da kapthare maite itham da ido madu company asida training pi ado Assam Rifle gi Kem na ko koisalaga manungduda hairiba kuki singduga leiminabane ko aduga puthok pusin tawba KNF PDF mayam lakpa mayam do mase openly akhoi urabane ko akhoi unarabane ngaramak tahanmak sigi sogwaugi Assam Rifle gi kem da nupi singna ahing thoklaga ningthauna maira pairaga mayam nupi singna kem da changlaga check tawgani haibado kuki sing pusan khre haibagi pot tu ne haba Sengba mayam aya topagi di hairoge aigi district i oina aigi tangkul da thopa du hairage maitai da thopa du di maitai sing na hairasnu ko aiga ma do haining dere aduga ngarang se litanda irang thokre haina litanda control tawri ko bot ani tawri hoi thokre kari gi tamakta a kamjon gi chasati gi kaino de gi konthang kongan thana de gi nambisa phauraga Gari pusange gari du nungdang da chatpagi nambisagi kamjong khara chalaga lebne ko nambisa haibse sibai kem lei ko adu da nupi sing ahing mayam tholaga maning hanan khibane ab adu sigi litan tana lake hena tawbane ab atopa mo sondegi amul laraga sansakta nupi na that khre ba hojik sigi kasom area da akhoi gi nupi sing na block tawri ba sigi Mahadev da su hojikmak angon da tharakpagi ngasigi nupi chama hena thonglaga hoji Mahadev ta sibai Assam Rifle si henjanma khre hena ko adu changba yadabe nan helicopter da mu pusalaga lengan sing da thadari ba ichan adu litan da irang ama thokre yare adu bu kuki gi mafam du da security maya
puraga changsalaga leibado career thanoba sikamba piklaba issue ama seda ngasai ukhru district kamjon district ta leiba Assam Rifle camp dagi mi mathang pura ken tawri base kari no ba khoina gari loina nupi singa mara paipi ima singa hai tare thalaga loina hanan khibage hojik picture adugi mayam recording lei ko madu agenda kari no haibane da agenda kari adugi muhut di litanda Iran thokre phajana top army officer la kera lao aduga both party da kawra wari sabiro ne ahoina pamade adune ba wari saba muhutta hojik mayam sibai mayam kuki gi mafam da thanjale hojik thajadradi hayamak chatpiro litang yaudringai da moko chepu da duku ki singna bunker tawraga layaba aduga lambi parenda akhoi gi center forces security forces sing layaba ichan ko aduga nahan tang tara taruk sida akhoi gi volunteer singna ama thakta laibani haba ko tangkhul gi ado army na operation tawrani hena tawbadagi madudi tawba yaro haiduna akhoi tawna khieba ado hojik Shankai da moko chepu da kuki sing volunteer sing na openly bunker tawraga nomai pairaga layaba adu the center security forces mayam adum layaba akhoi da ngakpudi sini ado hojik engon the video clip yauri nungdang da Assam Rifle ga moi nomai paiba kuki sing hojik kuki volunteer sing ga laimina raga hojik ti tum lage na khaina ba ka good night bye bye ga haina handshake tawna ra khaina ba gi video clip se fajana hoje dum leiri ba ase semjan ba nate AI na taw ba nate ko singbo mayam proof se ado hoje yengo ngan litan da issue thopagi macha du gi tamak ta litan da confine tawbiro loisan bio kare gi tamak ta kamjong lom de gi sibai mayam gari hango hai ba yade gari manung da kari pu no bo nawai picture da uram gani sina asumai na akhoi da yamna suspected things ko yamna chinaba mong da Assam Rifle na tawraga aina hamsu partition ko moina partiality leiraga khoiki tangkhul sing da naga sing da yam mikin hanthana yengba sondana kuki militants volunteers sing da phajana favor adum tawraga mateng pangdana tawriba potsidi ichan akhoina haidrasu proof mayam leirabani hojik corner kawrasu ai proof loina puthoke adona ngarang akhoina justice kita mittal committee da akhoi indigenous people forum na ko akhoi representation ama pi khrabani si inquire thuna tawbiyon adu tawrakne na akhoi thajai aduna ngasai Assam Rifle security forces ki aggressive oiba SS oiba partition oiba sidi Manipur people punamak na condemn tawgadabani hoi akhoi lepa ngak si chumna nungsina himina se jat kana whoever aramba tawba unlawful activity tawba makhaida chamana treat tawbi akhoi kaide ko akhoi kamadu akhoi na karisu hairoi but migna una Wajana pan khrene kitang mai thaba numik tu da Assam Rifle mayam leirame adu kapla mona control tawrona adu hore ni akhoi gi food test da pha nupi singdi mai thaba du manakta yenglaga uraga leido adu de nongala kanda sia sam ndesi nupa se yawbne hai kanda ma khumpham leitarena how it's very shock sini akhoi da madu pen da ba akudu lei aduna lakada ba anoba lakli ba sarkana ko akhoi leadership sin de masida yamna focus tawraga Assam Rifle singje phajana mathau ta honinge maram kaina control tawraga ta honinge moina michan minai khairaga oidaba padaba khara ka hendana tawrakpadegi akhoi Manipur da kangkhon chaihanba amaga manungsina da base Assam Rifle ki center forces ki yamna moi khuchu yawai hai base ai dumain thamjage oza sangu siam phasan thambikre aduna kaigumba matamda koina unequal protection policies amaga hege mathi phong koi type ta hege uba thengkhang kya da hai tare aduna why not for all haiba wang se hange karigumba khara da akoi gi assurance pi bagi mawang punamak na ta hai tare ana summa se hege akoina among mathi phong koi type ta torok wang